Pemirsa Kabupaten Badung mewali manggihin dasan kasus positif COVID-19 ringgalah hilintang. Samian punika rauh saking transmisi lokal. Penanganan COVID-19 Badung nureksain wenten selikur kasus positif sanemawawa. Nanging 6 diri pinaka asimptomatik inggih punika 5 diri saking Mekar Buana, miwah adiri saking Dawiyah Cani. Sanes sampun kerawat ring Denpasar, santukan pasien puniki meneng tur megeginan ring. Manut Koordinator Kehumasan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID sama sekali likur positif inucap luwire 11 diri padem 103 dasa kali kantun dalam perawatan miwah satak pitung dasa sia sampun kenak. Pasien sembuh ring Badung wenten 13 diri inggih punika saking Abian Base Tumbak Bayuh kali diri ring Dalung, kali diri ring Krobokan Kaja, kali diri ring Darma Sabe, 3 diri ring Mambal Penarungan miwah Sedang. Parwate Bali Pos Nguningai.